Hababut din ya ka jingyo kam contract da way bar jala hapok hospital nigrims ka kun hinyo trap National Awakening Movement State Youth Wing kala kerpa dia chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council ba amde ban ya ka trading license ya uni bar jala. Kani ka jingker pa jong ka kun hinyo trap National Awakening Movement kadai ha ka jingyo kendu menta ka singi ha ka kamtre jong uba penyat sing CM UCM ka KHADC. Habaya kren markilat pathai kubor uba Thomas Pasa ubadeyu presiden ka Knam State Youth Wing ula ong ba CEM ula kular ba unsa ay ka jingtho shiki bor badai pej jong ka negrem halor ka jingyo kontrak ubar jela uba klam dadon ka trading license. Kita mentara sini wani kendu ya i CM ba pendia bagi ai belai bai ila pelapor buat apa dengan jibun kam gajongi. Te banda supaya din kendian hak kecung balada ila wani kendu ya deputy director admin jong kandirep. Kajele kendu gajongi gede halor kajing kubor gajongi badan uwe ubam dei ukasi. Ula yo ya gene ka kontrak ma hang tepo nigrim. Bat umdon ni gene ka trade license. Habang ikelino deputy director uang ba kila ay kata kontrak Henry kanigrim kala batha yung ni ubar jala ba unle sim ya ka trade license na police council tena kaleng ajungi ngon ni kendu mentas ni ba penyai da kawai ka jingtumu ka basai ba nakaleng ajungi katkum kajing aibor jong ka section ka ba 3A subsection C jong ka trading by non tribal regulation uni barjela umdei banyo ya kani ka trade license but ngila kerpat du ya i CM moran boram ba in pa no da ka we ka communication da ka city spok ni grem bana kdo sai kedar ba ka district council katkum kicing ai bor jong ai kamla ban ai trade license yung ni barjela nomor kidon ki kasi ki barala ban tre kene kam kan long ka babakala ba ukasi undo ya kontrak hari la jong udu karun yo baru kasih unumlah mendiok kontrak sepok goti sepok asal sepok kata terter ni te kadi kata kajing sobat ngi ai kuble iba penyai du iba la sim kai kene mana kalian kajung imardor ila ong ba inpa ka city siapa deputy director admin jong ka nigrim bat kinsa ong ni u ba ka KCDC kamla ban ai trade license yung ni ubre uba khot singhania ubala yo kene ka kontrak hang te pot nigrim kabar pada ngi penparu ko jung sokya ba hadin bangi yo jing tip ba uni singgana ula yo ini kontrak apa negeri ula mundru ban be kami kasih bala tri lupang the pi tekane kalong ka ba soksi ru kata daun nak kalian ko jungi ngin yengs campaign manang ni sakabat ni hapet perman ba ya hukum gini ibreu kibak ni ya kebala jongi kasih hari jongi kata daun ni kumpen lembahan jong pikiran patai kebor ni kuar banai kalau kebor sih baik ba lara pidan cinta bau nu dekar udan bateri kan bateri trade license lara pi bun kam pentip yang ingin le yang udan kam kena ngabangin penku sun plon ya kani kajing kai be an jong ibar jala la kata bun pau snam ha kani kari ka jongi kani de kajing kepat ka jongi gidan ka kenhun jong ka street itu jong kanam kaban sim kya kini kam nang nis kaman ban pentik na tanggawai ba hakikat tu kat ne banagi banwan ba barok kini ki ba khai be an kin do lun ba du khasi un yo ban bala lai lut ban kamai lai lut habo kari la jong te kolong ba ngila syai jimut ba ngidei ban penkala kerteng no ya kani ka khana para syak kerteng ka kentin khasi pirma teng ngia kren yo pur usan maka kerteng galak dei lupa da kerteng barjela te ka ba bang ngin kam try ya ketika jaka na kata-kata no kalian ngajongi yang ba ai no da kentin khasi ya kene khana para khang ba kan scam kata ka jing long nong kenti ka jongi ya la ka jo ya lo jong pur sam banda hak ba de ba kene bentang ba pada ngila ada bang bagin sa ai da ka jing tho sa usiam bat ila kerpat ba le sila dan kanong suggestion ka kerteng ka kumno ngin ai na ngin saya perkat nak kalian kajong irung bat ngi aja mud ipai baru la dan ipai ba ki kam tip yang tenra ki ba nadu kolong koman ki sutu ai ne jaka kam tam ki temen ki orang ba kila ban approach ka council ban aja mud du kan ka lenti ba kani ka kerteng ka bolong ka basang nongrem kani ka kerteng ka bayaham bangin pun kalai ni ka kana para te ita ka di ka ji kenduk kajong ni bentar sini ba di siam
ngahnya uyo ya ka laundry outsourcing. Mot kadang ko ki laundry service yang tiap po Nigrem ki outsource baik ban one side. Kita ki ba side kita ki ba three ini kam laundry ki kasih. Tekani kadang man stem kaya be ka renewal ni kontrak ban mencuat ki kasih babat. Dia ka solong apa udu nak tahu kasih uyo nak dong ni ubam dei kasih mentah mat kadang ko muka la batai mana ba kadang ko jing tu ban weng wat kasih la teri ya kena kam hang te pot Nigrem la bon stem ro. Ubap ni kalau ngaba positif bang setanat ba ir ila ong ban sim kya mardori na kada council kin pha daka jing tho spok Nigrem ba kada council katkum ka jing aibor jongka section 3A subsection C jongkan trading by non tribal hak kendai sepasan pusau kabala kedau sai kedar ba ladon ki khasi ki berala menteri ne kam omla ban ai trade license sung dokhar tekin pentip ya kan ni sa po kan Nigrem ban ong sai kedar ba yau ni usung hari yang ngimla ban ai trade license kanang ba kan Nigrem kan sim ki senjang ki bodon kam ban ai no ki khasi pada ya kan ka kontrak